Ralo go tswa toropo kgolo ga borone ke o lebile sa moka a re bona ditlhogo. So ya Botswana le khamphane ya DBS di wetsa dipuisanyo ka thekiso ya ditemane. Go tlhomiwa lekoko le le tla sekasekang tlhwatlhwa ya kgomo. Batho ba feta 700 ba tlhokafetse mo ntweng e gogile beke kwa botlhaba jwa DRC jaaka bontsi bo simolola go boela magaeng. Weso ke lebile sa moka topo taposa ke oralang ka puo e letlang kamogela a bo o di amogele. Puso ya lefatshe leno le khamphane ya DBS di weditse dipuisano tsa go sebedisa tumelano e ntšha ya theko le thekiso tsa ditemane tse di tswang kwa meepong ya Debswana ga mmogo le go atolosa diteseletso tsa moepo o go pota ngwaga wa 2029 ka kwa. Bobedi jo bo tlhalositse fa bo letile gore diteseletso tse dišwa di ntshiwe ke makgotla a maleba le gore di rebolwe semmuso gore di bewe monwana. Pele ga tseo di dirwa go tlhalosiwa fa mo nakong eno go tla nama go dirisiwa tota tumelano e ntseng e le teng. Puso ya lefatshe leno le khamphane eo di itlamile go tswelela ka tirisano e nang le dingwaga di feta 30 e ntse e le teng. Tumelano e a ikaletse go rurifatsa fa ditemane tsa lefatshe leno di epiwa bo di rekisiwa mo go nang le maikarabelo gore mohama wa ditemane lefatshe ka bophara o tswelele mme ebile o nonotsha le seabe sa ditemane mo matshelong a setšhaba. Puso e tla tlhoma lekoko le tla sekasekang tlhwatlhwa ya kgomo gore barui ba bone dipoelo tse di botoka. Mothusatona wa metsi le bonno ebile le mopalamente wa kgaolo ya Charles Hill re motsamai a re o itse sentle fa kgaolo ya Charles Hill e le nngwe ya dikgaolo tse di ikaegileng ka thuo ya dikgomo. Re utlwe pego ka Lesego Mokwaisi. Mothusatona re motsamai o ka ile ha go tlatla lekoko le tla bo letsame go bolong ba reng go lalla le ha tsheleno mme gape ka ya kopo e nnile gore komite e e dirwe ka bone barui ka e le bone ba tlhaloganyang thata ditlhotlhwa tsa kgomo. Go tlatla batho ba tla tlhotlhoma le dikgaolo go tsena match ba tlhotlhoma le lona ba tsaya megopolo ya sebopego sa gore komite e agiwe kana le council ya agiwe lo batla ya agiwa ka sebopego se se ntseng jang. Ke ba kopile gore ha go tla mo gore ba tlhophe board le rona ba re lebe ka kwano re ba neele maina re na le bana ba leng gore kana re na le batho ba le gore ba mo dikgaolong tsa rona mme ebile bone da hands on ba tshwere ka diatla ba itse gore kgomo e ruiwa jang mme ebile e tlamelwa jang gore nne ha e leng teng ha bone ko ditoropo ha gongwe ba elela ba appointa batho ba leng gore gongwe ba kopana le dikgang tsa dikgomo mo diofising ke kgang e leng gore re buile bagaetsho ba ba tshwenyegile thata ka go diega ga lephata la ka boditsha go kwadisa matlotla a bone. Re thuse land board ya Charles Hill matlotla a rona a borra rona mogolo jaaka gompieno mabota a bua jaana gompieno ha le tsaya re mo diretse mokwalo bo mogolowe ke be ke tla go supela go na le didiba tse dikgologolo a ba rejectiwa go ntse jalo ra go na le ba e leng gore tota ra ba gana ga re bone bosupi jwa gore tota go a go kile ga nnwa kana go kile ga nna le masimo ka jana ha re lebelela tse re di lebelelang bogolo jang nago tla itlhalang naga e go tengwe go na le masimo kana motse jalo e sa harologane ka gope le naga hela e mo tikologong ke bua e le sekai dilo di dintsi tse re di lebelelang re lebile le gore ha re ntse re botsana dipotso ra arabana jang. Barui ba Kole ba ne gape ba gopolwa go ela tlhoko dikgomo tsa bone jaaka go itemogetse bolwetse jwa Lampiskin mo merakeng mengwe ya kgaolo eno. Lesego Mokwaisi, BTV News, Kole. Mookamedi wa khamphane ya Debswana re Andrew Mutsumi a re khamphane eo e tlamile go tlhabolola thuto mo lehatsheng leno ke ka mo e tsamaelanang le maitlamo a lekgotla la ditšhaba a ditlhabololo tsa senela ruri le tebelopele ya setšhaba ya 2036. Re Mutsumi bile seo jaaka khamphane ya Debswana e ne ya abela sekolo sa segolwane sa Reikops matlwana a borutelo kwa motseng wa Reikops se ba tsentebogo go abega.
Dikago tse tsa maotwana a borutelo a hera bobedi go tswa mo khamphane ya Debswana di tla thusa go tokagatsa seemo sa thuto mo sekolong se. Ka bangwe ba baithuti ba ne ba tsenela dithuto tsa bone ka ga tlase ga dithari ntateng ya thaelo ya mato a borutelo. Mpho e tla thusa gape gore lefatshe leno le hitlhelele nngwe ya maitlamo a lekgotla la ditšhaba a dithabololo tsa sennelaruri a go ntsha thuto ya boleng ebile ya kolwa ke bothe. Today's noble gesture by the Debswana OLD. Tiro ente e dirilweng ke khamphane ya Debswana ka ba moepo ya go rapa le tlhakane le damtsha le bagwebi ba dirang le bone e tsamelana le thoko mo go tsa thuto. Re a kgolela mpho ka e tla nna le seabe mo go thabololeng thuto le bokamoso jwa baithuti. Mananeo a rona a itebagantseng le go tokagatsa maduo a thuto le go thabolola matshelo a tsamelana le maitlamo a lekgotla la ditšhaba a dithabololo tsa sennelaruri a go neela batho botlhe thuto e e nang le boleng le tebelopele ya setšhaba ya 2036. And our national vision 2036 pillars. Go tlhalosiwa ga jaanong lenaneo la go tsenya baithuti go hapanela sekolo le taema mme seo se neele baithuti nako e lekaneng ya thuto. Re ntse re shotelwa bana ba rutelwa ko nte mme le ha ba seka ke ba hella mo dikaravaneng tseo. Debswana e berekile ba gaetso e re neetse dikaravane tse e leng gore ke di-classroom. Ga gona go thola go nna le double shift. Se sa go oketsa nako e leng gore bana ba kopana le barutabana. Ebile re a sologela gore se re se dirileng se ta dira gore thuto e ntshe maduo. Boeteledipele jwa kgaolo le bagolwane ba thuto ba lebogela mpho eo. Re simolotse ngwaga ka dilelo bana ba sa rutwe sentle. Bana ba rutelwa ko nte mo tsatsing la gompieno re ema ga re tlisa boitumelo re tlisa malebogo mo Debswana. La ha o ka bo le bothale bo go kae ha o rutelwa ko nte learning is not enhanced. Tiro e re tshwanetse go itsa ka thwagalo re itse ka thwagalo ka gore ko bohelong jwa jotlhe e tshwanetse go tisa maduo mo kgaolong ya rona. Tiro e tshwaraganetsweng ke khamphane ya Debswana babereki le dikhamphane tse di kgwebang mo Debswana e lopile madi a hetang 1.3 million pula. Sebatseng Tebogo, Botswana Television, Ray Cops. Bomme ba bagwebi kwa Selebephikwe ba kgwaletswe bophele kgale jwa go emelana le dikgwetlho tse di tsweledisang go nna le seabe mo go tsamaiseng itsholelo ya lefatshe leno. Tona wa banana le bomme Lesego Tshombo a re o na ba phopotha lekgetla le go ba kgothatsa go emana nokeng ka ditsela tsotlhe tse di tlhokegang. Mme Tshombo ne gape a abela bangwe ba ba neng ba tsene dithuto tseo tsa kgwebo ka Selebephikwe ka lenaneo la Accelerating Women Owned Micro Enterprises a bome le le rotloediwang ke khamphane ya DBS le UN Women ka tlase ga lephata la banana le bong ka re bomolisi wa bega. Bagwebi ba le 53 ke bontlha bongwe jwa ba le 143 ba ba neng ba tsene dithuto tsa kgwebo malatsi a le 5 mo Selebephikwe ba le 87 ba le kwa bobonong. Gape ke bontlha bongwe jwa ba le 302 ba ba setseng ba rutuntshitswe mo setlamong sa 500 go ralala lefatshe leno sa legato la boraro la lenaneo le le tsang dingwaga tse 3 le le solofetsweng go wela mo ngwageng o tlang. You came as our le tsile go re thusa go fitlhelela dikeletso tsa rona go tla ga lona go tsisitse lesedi mo toropong ya Selebephikwe e neng e phirimeletswe ka sele re se diretseng re na le maikemisetso a go tsholetsa toropo ya Selebephikwe up Selebephikwe ba ngwana tsena madi a malapa a rona re tswa go a tshela mo dikhamphane tse re dira dibula mme ka go tlhoka kitso re ne ra palelwa ke go dira di-business jaanong ra lesedi le gorogile betso mme jaanong o nne o leba ka hapateng ya gago le wena o re thusa gore re bankanye se re se sentseng betso. Dikgwebo tse ke tsone tse ta reng ka mosebe di re thusitse re le bomme go thusa puso go lwantsha lehuma le gone go lwantsha kgokgontsho e le gore re le bomme re iphitlhela re le mo go yone ka mabaka a gore ga re nang.
setlhopha se ne sa akareditse banana, borre le bagolo. Ba tlhaloseditswe gore lenaneo le tsentse tsetlana e ntšha ya temothuo e tlhabolotsweng go ka lepalepana le seemo sa phetogo ya loapi le madi a kadimo go ka kolwa ke batsenelela dithuto tse mo nakong e tlang. Di-life skills tse re tshelang ka tsone on a day-to-day. Megopolo ya itshetso e re dirisang malatsi otlhe e ka tlisa pharologanyo mo dikgwebong tsa bomme fa ba ka e akaretsa mo go tsone. Bomme ba itse go kgaoganya bonyenyane jo bo leng teng, ba ka bona maduo fa ba ka dirisa mokgwa o mo dikgwebong. Fa o itse go aga lelapa le le nang le kgogedi, dira jalo mo kgwebong. Bareki ba gago ba ikutlwa e le bontlhabongwe jwa lelapa le e leng kgwebo ya gago. Botswerere bo godisa kgwebo nngwe le nngwe. Ga go kgathalesege gore ke kgwebo efe. Go na le letshego le lengwe la Millennium Development Goals le le reng leaving no one behind. So ha re ka kera sia bomme ba rona ra letella gore bomme ba rona ba nne ko morago. Re bata gore ba nne ko pele. Fa e sale lenaneo le la Accelerating Women-Owned Micro-Enterprises le simolola ka ngwaga wa 2019 go setse go rutwintshitswe batho ba le 923 ka lenaneo le le okametsweng ke lekalana la International Labour Organization ebile le lemogwa kwa mafatsheng a mangwe. Karabo Molusi, BTV News, Silibi Phikwe. Re bua botshelo mo palamente wa Kgalagadi North re Reason Lekutlane a o kopile banni ba motse wa Hukwintsi go leta ka tsholofelo jaaka puso e lwantsha seemo sa lenyora mo kgaolong ya bone. Lekutlane o na bua kwa phuthegong ya kgotla kwa Hukwintsi. Re utlwe no modungwa. Re Lekutlane o gotlile phuthego go nna pelotelele a tlhalosa fa mabaka a neng a emisitse kago ya kgokelo ya metsi go tswa ko Ngwajane go ya kwa Hukwintsi jaanong a tla rarabologa ka kgang eo e le mo kgotleng ya ditsheko. Mo go gautshwaneng mo kgoditse pedi tse tharo kgang ya rona ya project ya metsi e tabe ya rarabolotswe ene bile ka simologa ka gore gone ko kgoteng ya kgota ditshekelo na ra bona ga e tsamayang teng ra ba ra nametsega gore anong ba tshwanetse gore ba tseye tshwetso gore ke mang o yang kwa go simolola metsi a rona. Banni ba ne ba kopa mo palamente go tsibogela seemo sa ditsela se sa itumediseng mo kgaolong ya bone. Re kopa gore ditsela tsa rona ya ka pusa a buile ditsela se bontere hela tsotlhe mo palamente mo tswa Hukwintsi o gola ka lebelo le le tsitsibanya mmele. Mme yaanong ga o tsena mo dijarateng tse dintšha ebile le tsa banana ba ba nang le tšhisego ya go nna mo malapeng a bone ditlamelo di santse di shota fa go tsela ya Hukwintsi Ngwajane go supala ha le one mo lenaneng le re solelang ka lone le rona e ra go simolola e tswelela ke gwetha morafe wa ba ha re gore ka tswe tsela ya go ta ka ditiro tse dintsi a ko hombeheng he change le ba khara mindset change wena ka tswetswe he ho change gompieno a ko re go sida re go ka ba sida re go pele sida estate development. Mpalamente o ne gape a tlhalosa fa dingwe tsa tla di bang kwa pele e le go tlhomamisa gore metse yotlhe e mo kgaolong ya gagwe e go kelwa motlakase. A tlhalosa fa mo nakong ya gompieko motlakase o tlhokiwa bobe. Neo Modungwa, Botsana Television, Hukwintsi. Wetso o lebile dikgang tsa Botsana Television a re gatele pele. Mothusa tona wa lephata la dikgaolo le tsa ngwao re Ignatius Moswane o kopile baeteledipele ba kgaolo ya Okavango go tla ka megopolo e ka thusang go dira letseno le go tlhabolola matshelo a batho. O bile se kwa phuthegong ya baemedi le baeteledipele ba kgaolo e neng e tshwere kwa motseng wa Gumare ka Labone. Ke letleletse somo le kae le Thani Tshukudu ba bega.
e re ka go kailwe fa lefatshe leno le sentse le lwantshana le tlhaelo ya madi nngwe ya se puso e itebagantseng le tsone ke go aga itsholelo e e akaretsang batho botlhe mme ebile ba tsona ba letlelelwa go nna le karolo e e bonalang go netefatsa gore lefatshe la bone le nna le katlego. Baeteledipele ba Okavango ba gakololwa go simolola methale e ka rotloetsang tlhabololo mo kgaolong le go rotloetsa setšhaba go tsaya ditshwetso tse di akaretsang botlhe. Aitamwa constituency community development project ke gore re thusanye le di-VDC ba di re mo teng ke sustainable development project tse di ka ikemelang ka botsone. Sekai dilo di tshwana le di-guest house ya kgona gore yagi sekai PDC ya kgona gore nya ba gaetso wena land border re neela setsa re batla go aga dishopo di le 4 kana di le 10 re batla go di hirisetsa morago. It is possible. Because at la bo hello go di diba e ka 2008 me ha isa la ka go di ka 2008 go nne le phetogo tse le gore tse tshwana la ka tse mo le ga di a sengwa le go mteng ja ka re na le bone le go sansa tota go sana sa tota ga di go se Bokopano jo jwa fa baeteledipele ba kgaolo sebaka sa go nankola dingwe dikgwetlho tsa kgaolo. The implementers ga ka ke ba dira sepe ha wena o sa tisa mokwalo o buile ka lenaneo la CCP le ne le mosola mo kgaolo mme taolo e te mo ofisi ke gore lenaneo la CCP la go dira ditsela re ithaganelele le rona ka tsere bata gore di re thusa gore re bereke mo kgaolo ga o bone nako re bitse le marara ke to bua le wena o re bisa e le rona di khantse re tsone kgakala ha re bua bangwe ba re ke go ba ra ga se ke go khona but the reality is that indeed boeteledipele jwa kgaolo bone jwa gakololwa go dira gore mananeo a setšhaba a fitlhelele motswana mongwe le mongwe go sa kgathalesege gore o fa kae. Ke letleletswe Somolekae, Botswana Television. Mo maitekong a go tsibusa setšhaba ka malwetse a sa tshelaneng kokelwana ya Donga kwa Francistown e ne rulagantse letsatsi la go itshidila mmele le go tlhatlhobela megare ka go harologana ka la bone. Tere Makgweng wa bega. Go itshidila mmele, go ja sente, go itshwara sente gareng ga tse dingwe go tlhalosiwa fa go le botlhokwa thata mo go thibeleng malwetse a sa tshelaneng, sengwe se setšhaba sa lefatshe leno le se tlhokang. Go rotloetsa botsogo jo bo netameng re rotloetsa jang? Number 1 be re exercise, balanced diet, a re jeng dijo tse e leng gore di itekanetse, reduce stress, go reduce stress gore o kgone go tshela sente. Yaanong mo gongwe mo ke ta go tatsang gone ha ke good spiritual fulfillment. Ha le motho o tsanang kereke ya kerekeng a le re o sangwe matsamo o phatla kana re mo mosipili wa go aga lehatshe, mosipili wa go aga Botswana o mošwa, mme lehatshe ha o le aga o tshwanetse gore botsogo be botapele. Ba kokelwana ya Donga ba ne ba rutuntsha setšhaba ka malwetse a sa tshelaneng. So kgwedi e bagolo ke kgwedi ya kankere ya molomo a popelo, January. Hela jaaka molaetsa o kwailwe go cervical health awareness. So se re se dirang re thathobela thibelo kankere ya molomo a popelo. Kankere e bagolo go tshimologong ga e le ha e le dikai dipe go thelele. Gore ga ka kwa utlwa pain kana wa bona discharge kana wa bona bleeding o bore ke yone. Yone e didimetse hela ke sone ba e bitsa ba re silent killer. Bolwetse ba sukiri ke jaaka se tlhalose gore ke bolwetse bo sa tshelanweng, ke bolwetse bo le gore ga bo thaole ebile ga bona kalahi jaaka malwetse a bo TB. Ke bolwetse bo le gore bo tsama mo lesikeng kana bo bakiwa ke matshelo a rona ra tshelang o na le jaaka mongwana sa a bua ka mmele o motona mahura a mantsi mo mmeleng
o kgona go hela gantle o thagetswe ke gore o bona le bolwetse ba sukiri. Kgokgontsho ya bong le yone e ne ya nankolwa ka le yone e ama botsogo jwa motho. Re bua ka mefuta e le mene ya kgokgontsho e farologaneng. Wa ntlha re na lo wa sexual violence. Gantsi malaitsing ya rape ya malaitsing ya ga e dirwe ke motho a sa go itse a go tsenela mo ntung kana le kopana mo tseleng a tsaka dikgoka. Re bona e diragala mo malapeng. E re ka dipalo tsa batho ba ba tsanwang ke malwetse a sa tshelaneng di tsweletse ka go golela pele. Setšhaba se rotloeditswe go inakanya le dithulaganyo tse di thusang go ba boitekanelo jwa motho mo seemong se se siameng. Terry Makgoeng, BTV News, Francistown. Wetso jaanong a re tlhodimele mo go tsa mafatshe a sele. Taotona ba lefatshe la Amerika Donald Trump o ntshitse matshosetsi a go kgaola thuso yotlhe e neng e ikaeletswe go newa Aforika Borwa mo isagong ka ntlha ya go gapa lefatshe la ditlhopha tse di rileng tsa batho. Trump o rile go tla dirwa dipatlisiso tse di tseneletseng ka kgang eno. Ramaphosa o ne a araba ka gore ga gona lefatshe le le tserweng le gore thuso e Amerika e neng e nela lefatshe la Aforika Borwa e ne le fela ya lenaneo la HIV/AIDS la PEPFAR le emeng ka 17%. Molao o neng wa dira gore go nne le phetogo eno o letla gore go tsewe lefatshe le sa duelo fa fela go siame ebile go le mo dikgatlhegong tota tsa botlhe go dira jalo. Totona lefatshe la Israele Benjamin Netanyahu tla kopana le wa Amerika Donald Trump ka la bobedi mo go tla dira moeteledipele wa ntlha wa lefatshe le sele go kopana nae morago ga go ikwanisiwa. Pele a kopana le Trump o tla kopana le moemedi wa kgaolo ya Middle East Yvonne Steve Witkoff go buisana ka kgang ya go emisa ntwa le Hamas le dikgang tse dingwe tsa kgaolo. Netanyahu na re o solofela gore loeto leo le tla tisa tharabololo ya go lwantsha ditiro tsa borukutli tsa lefatshe la Iran. Lekgotla la ditšhaba le a re batho ba le 700 ba bolailwe mo ntweng e tlhagogileng kwa toropong ya Goma kwa DRC fa ditsolodi tsa M23 di ne tsa kgona go gapa toropong nngwe e kwa kgaolong ya North Kivu ke monokeng ya lefatshe la Rwanda. Dintwa tsa kwa botlhaba jwa DRC di simolotse ka dingwaga tsa bo 1919 mme tsa kgakala mo dibekeng tse di fetileng. Ditsolodi tsa M23 tse di bopilweng ke morafe wa Matutsi tsa di direla ditshwanelo tsa batho ba itsholelo e kwa tlase fa puso ya DRC yone e re ditsolodi di batla go laola meepo mo kgaolong eo. Masole a DRC a tlhomilwe molelwane mo tseleng e fa gare ga Goma le Bukavu mme go na le makgolokgolo a batho ba ba itlhaopetseng go sireletsa Bukavu. Lekgotla la SADC le ne le tlhalositse fa le tla ema nokeng DRC kwa phuthegong kwa Zimbabwe ka go romela masole a kagiso segolo jang go tswa ka Aforika Borwa go lwantsha ditlhopha tsa batlhabani le go busetsa kagiso mo kgaolong eo e humileng meepo. Wetso sebakanyana ke sa tsamaisamo ga isere ke Liza Sekeng o eme sentle. Ke a go leboga o lebile o etso madume nna ke Liza Sekeng ka dikgang tsa metshameko. Mepego e kwa setlhweng ke reng Gideon Masaiti le Women Candidate Master a tlang mosweu ke bone bommampudi ba kgaisano ya 2025 Federated Bliss Chess Championship e neng e tshwaretswe kwa Mmadikolo ka mahelo a beke. Pego ka tshepo ke himile. Kgaisano e ne le ya ntlha ya Lekgotla la Botsora Chess Federation mo ngwaga e ne e buletse mongwe le mongwe mme ne e kgobokantse batshameki ba le 82. Masaiti o ne a fetoga mofenyi morago ga go padima Candidate Master ba rileng ga ya lafi kwa makgaolakganyeng. I may not be able to express like how grateful I am for this win or my emotions. Ke itumetse thata ebile ke kgone go tlhalosa e ne le kgaisano e mashetla. Motshameko wa chess o dingalo ka gore go na le dikgwetlho tse di farologanang motshameko mongwe le mongwe. Tatlhagelo ya me e ntsutse gore ke lwele phe. It's like with every win, and you know I scored 10 points out of 11, so I feel like the game that I lost is what actually gave me I think a stronger competitive edge. Mo letlhakore le lengwe e ntse la open category Women Candidate Master Mosweu o ne a feta ka tse ditsididi morago ga go betsa kgositsile kitso kwa makgaolakganyeng. This is my first rated Bliss tournament, so I'm happy that I performed well. Ke itumeletse phenyo ka ele ya me ya ntla.
kgaisano e simolotse e le thata mme ke itumeletse ka fa ke tshamekileng ka teng ga ke motshameki o bonako jaanong go laola nako go a nketefalela mme metshameko e e fetileng e nthuse thata win my games, but due to the strength I got from classic games, the ones which we play for a long period of time, I managed to convert it to the Blitz tournament. Mookabedi wa tsa boteni kwa lekgotleng la BCF Thompson Modisane a re kgaisano e tsamaile sentle. Ke kgatlhile ke gore bo mmena ba le teng Raiso bana ba kgona go tla go mekamekana le bo re ka tsela gompieno. We had more than 20 women le bana ba nnyane ka ba ka nna bo 10 Raiso. So tota kgaisano e tsamaile sentle ne le mane go sana le dikgwedi. Bafenyi ba kgaisano e Masaite le Moso ba ikgapetse madi a kana ka 2000 pula mongwe le mongwe wa bone. Mo maduong a mangwe Women FIDE Master Natalie Banda le Thutompena ba abetse tlotla ya ba dingwaga tse di go tsa ga lesome le borobedi ba ba gaisitseng. Tshepo ke himile PTV Sport Gaborone. Ha re tswa mo go tseo re tsena mo go tsa kgwele ya dinao setlhopha sa Extension Gunners le sa Chadibe FC di kgaogane dintlha morago ga go tshameka maleka nno setlhopha mo motshamekong wa FNB Premiership kwa Lobatseng Sport Complex. Nno ya Mapantsola e tsene ka Khotso Phuthi mo motsotsong wa bo 45 ha Chadibe FC yone ya rabetswe ke Malvin Moyo metsotso e le mebedi pele motshameko o ya bokhutlong mme a re bone dintlha kgolo tsa motshameko o. Le ka wana le la ga a Khotso Phuthi Masamiko wa pelo wa Young Stars ba dumela ba Extension Gunners ba bone Phuthi Khotso Phuthi aba ya tlanya le letloa go ka je sabara tile ba rotwetse ba Extension Gunners monate wash go dira jalo ya ntlha ya Mapantsola ezimnyama ba o tlama kgwele Chadibe aba ka kgaola batho dipelo ba romela kgwele aba tsoma dikoteng kututu ga tsekgwele ba ka ja sengwe ha Chadibe aba ya tlanya le letloa le ka bala ga Malvin Moyo ha sala go tubetse polo batsa Sport Complex wash go bona jalo nno ya bone la go ka boela mo motshameko setlhopha sa Chadibe sala ba itimela nno yo ba ka bona jalo go tswa ka go It was a tough match. We had our chances and we could not bury the chances. We could have won first half. It's unfortunate every day has got its day. We are happy for the 1 point. We'll go back with 1 point. Our fell off is better than nothing, but we'll see next time. We are going to go back on the drawing board and see how far we can go. But still, I believe and I've got hope that we will be in Premier League next season. It's disappointing and I'm very hurt. We missed so many chances first half, so many chances. And I told these guys that you waste chances. This team will get only one opportunity, then you see what happened. The entire 90 minutes, they had only one chance at the post and they scored. So it's really hitting. We've done everything. We have prepared for a win and this is what we are getting. It's really hurting. Mo motshamekong o mongwe o tshamekilweng gone maabane setlhopha sa Gaborone United se fentse sa BDF 11 ka nno e lengwe go lefela. Me a rwetsa dikgang tsa rona setlhopha sa Police 11 sa bomme se padimotse sa FC Ambassadors ka dino tse pedi go lefela mo motshamekong wa beke ya botlhano ya League ya Gaborone Region Women's Division 1 ka Sontaga mono Gaborone a rutlepego ka Tshepo ke himile. Ditlhopha tso pedi di simotse motshameko di le kwa tlase go sena matshosetsi a kalo mo motsotsong wa bo 20 setlhopha sa FC Ambassadors sa dira phoso e neng ya fa setlhopha sa Jungle Queens siamelo ya penalty mme motshameka pele Katlego Tumedi a ya tlanya le letloa go netefatsa fa motshameko ya boitapoloso ba eteletse pele ka nno e lengwe go lefela. Mo karolong ya bobedi setlhopha sa FC Ambassadors ba simolola motshameko ka go bolosa tlhaselo mme ba retelelwa ke go bona nno ya tekatekanye. Setlhopha sa Jungle Queens ba kokotela sepekere sa bofelo ka loto la ke lebogile Maripe go netefatsa fa ba fenya motshameko ka nno tse pedi go lefela. Yo mo go nna e ra gore diplara tsa me ke tsa gore maikutlo a tsone ke ya go godimo le spirit sa bona no se simola go ya go godimo re na le tsholo la gore mme go ha re ka survive mo seasoning yone re ka se re wele go tase le na rona ne le gore ha ile gore team e ga re itse bo go le ne draw o se kwa le bala gore le one ga ise wini motshameko ope
hela jaaka rona before this game ne re se re wine motshameko re ne re na le 0 point le bona ba na le 0 point, so it was a must win game for us. Hey, it's a challenging season. Most of my players ke bana ba under 18, so from time to time go di injury ba bangwe khantsa bo dikolo kwa dia ba tshwara, but the mira leka today was better, just that quite finishing was a bit poor, but overall what they played. But the plan was just to wait for police to come to us, and then we try to go on the counter. So unfortunately, police came with a better strategy. Bana ba thosa kwa di bolo kwa be ba ya go flood our 18, which means that thing gone go pala. 2, we have goalie rona gayo injury, which means we had to take our key player to be the goalie. Mo maduong a mangwe a motshameko e tshamekilweng ka mafelo a beke, setlhopha sa Gaborone United se fapile sa Security Systems ka 2-0. Township Rollers e biritse UB Kings ka 2-0. Farmers le Double Action di tshamekile malekano setlhopha. Tshepo ke hemile PTV Sport Gaborone. Wetso di kgantsa rona di wetse nna le wena re kopana gape ka nako ya bone ha re di go neela ile ka temi ya sekgowa. Puso ya Botswana le kampani ya DBS di wetsa dipuisanyo ka thekiso ya ditemane. Go tlhomiwa ya lekoko le tla sekasekang tlhwatlhwa ya kgomo. Batho ba feta 700 ba tlhokafetse mo ntweng e gogileng peke kwa botlhaba jwa DRC jaaka bontsi bo simolola go boela magaeng. Wetso tseo le tse dingwe ka nako ya bone Eye on SADC ya latela. Coming up in this edition of Eye on SADC, Tanzania passes its broadcasting bill of 2024.